Ni itangazo ritunguranye ritugezeho muri aka kanya. Ni itangazo rimenyesha amabwiriza avuguruye yo gukumira icyorezo cya COVID-19. Kubera ubwiyongere bw'umubare w'abandura COVID-19 bukomeje kugaragara mu gihugu hose mu Rwanda, guverinoma yavuguruye amabwiriza yo kwirinda COVID-19 agamijwe gukomeza gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19. Abanyarwanda n'abaturarwanda bose barashishikarizwa kwikingiza byuzuye, harimo no guhabwa urukingo rwo gushimangira ku bujuje ibisabwa. Kwikingiza byongerera umubiri ubudahangarwa, bigatuma rero umuntu adapfa kwandura COVID-19 cyangwa se ngo azahazwe nayo kugeza ubwo rero ajyanwa mu bitaro. Abaturage barashishikarizwa kwipimisha kenshi ndetse igihe cyose bishoboka bagakorera mu rugo bifashishije ikoranabuhanga, kandi bakarushaho kubahiriza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Ingamba zikurikira zigomba gushyirwa mu bikorwa mu gihugu hose uhereye kuwa mbere tariki ya 10 Mutarama 2022, zizongere kandi zivugururwe mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima. Ingendo zirabujijwe guhera saa 4 z'ijoro kugeza saa 10 za mu gitondo. Ibikorwa byose byemerewe gukomeza bizajya bifunga saa 3 z'ijoro. Abagenzi bose binjira n'abasohoka mu gihugu bakoresheje ikibuga mpuzamahanga cya Kigali bagomba kandi kuba bafite icyemezo cy'uko bipimishije COVID-19 PCR test mu gihe cy'amasaha 72 mbere y'uko bahaguruka, kandi bakubahiriza amabwiriza y'inzego z'ubuzima yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Abagenzi bose binjira mu gihugu bagomba guhita bashyirwa mu kato k'amasaha 28 muri hoteli zabugenewe, kandi bakishyurira ikiguzi cya serivisi bahabwa. Abagenzi bose bagomba kandi gupimwa COVID-19 PCR test mu buryo bwifashishwa bakigera mu gihugu, kandi bagomba kongera gupimwa ku munsi wa gatatu bishyuriye ahantu hagenewe gupimirwa COVID-19. Amashuri azafungura hakurikijwe ingengabihe isanzweho. Amabwiriza kandi arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri y'Uburezi mu gihugu cy'u Rwanda. Ibiro by'inzego za leta bizakomeza gufungura, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi bo mu biro batarenze 15% by'abakozi bose bakorera mu biro nk'uko byagiye bigarukwaho. Ibiro by'inzego z'abikorera private offices bizakomeza, ariko buri rwego rurasabwa gukoresha abakozi batanga serivisi z'ingenzi batarenze 30% by'abakozi bose bakorera mu biro. Abandi bakozi bagakorera mu rugo, ariko bakazajya basimburana. Abikorera ku giti cyabo business owners mu gihugu bose bagomba gukora ku buryo abakozi babo bose baba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Minisiteri y'Ubuzima ishobora kandi gufunga by'agateganyo inyubako zaba iza leta cyangwa se iz'abikorera mu gihe bigaragaye ko habonetsemo umubare munini cyane w'abanduye COVID-19. Ingendo mu modoka zitwara abantu mu buryo bwa rusange zizakomeza. Bisi zizajya zitwara abantu bicaye gusa bangana n'100% by'umubare w'abantu zagenewe gutwara. Amadirishya agomba kuba afunguye kugira ngo imodoka zinjiremo umwuka uhagije. Abatwara imodoka rusange zitwara abagenzi barasabwa gutwara gusa abagenzi bikingije COVID-19. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Moto n'amagare byemerewe gukomeza gutwara abagenzi hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Abagenzi bagenda kuri moto n'amagare bagomba kuba barikingije COVID-19 ndetse n'ababatwaye kuri moto n'amagare. Abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Ibikorwa by'ubukerarugendo bizakomeza hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Muri ibyo bikorwa harimo amahoteli, abashinzwe kuyobora ba mukerarugendo tour operators na serivisi zo gutwara mukerarugendo. Inama zikorwa imbonankubone zizakomeza. Umubare w'abitabira inama ntugomba kurenga 50% by'ubushobozi bwo kwakira abantu bwaho bateranira. Abitabiriye inama bose bagomba kuba barikingije byuzuye, kandi bakagaragaza ko pimisha COVID-19 amasaha 24 mbere y'uko inama iterana. Uretse mu mujyi wa Kigali, imihango yose ibera mu nsengero igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 50% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Mu mujyi wa Kigali, imihango yose ibera mu nsengero igomba kwitabirwa n'abantu batarenze 30% by'ubushobozi bw'izo nsengero bwo kwakira abantu. Abitabira amateraniro mu gihugu hose bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Kwiyakira bijyanye n'ubukwe wedding related receptionist birabujijwe. Imihango y'ubukwe harimo gusaba ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi bwa leta n'irikorewe mu nsengero ntibigomba kwitabirwa n'abantu barenze 40. Ibi bigomba kandi kubahirizwa mu gihugu hose.
imihango y'ubukwe ibereye mu rugo ntigomba kwitabirwa n'abantu barenze 20. Abateguye iyo mihango bagomba kumenyesha ubuyobozi bw'inzego zibanze iminsi 7 mbere yuko iba. Abitabiriye ibyo bikorwa bagomba kwerekana ko bikingije mu buryo bwuzuye kandi bipimishije COVID-19 amasaha 24 mbere yuko iyo mihango iba. Aho bishoboka amakoraniro yose agomba kubera hanze cyangwa se ahantu hagera umwuka uhagije. Abategura ibyo bikorwa bagomba kandi gukurikirana ibahirizwa ry'amabwiriza, abatazabyubahiriza bazafatirwa ibihano. Amabwiriza arambuye kuri ingingo azatangwa na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu Minaroke mu gihugu cy'u Rwanda. Mu bindi, ibirori ndetse no kwiyakira bijyanye n'iminsi mikuru itandukanye byose birabujijwe. Ibitaramo by'umuziki, kubyina na konseri, night clubs, live bands, karaoke and concerts n'ibindi bitaramo by'imyidagaduro bibereye ahandi hose bibaye bihagaritswe. Konseri zateguwe zizajya zihabwa uburenganzira na RDB. Restaurant zizakomeza kwakira abakiriya ariko ntizirenze 50 by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Restaurant zakira abakiriya bicaye hanze zemerewe kwakira 75% by'ubushobozi bwazo bwo kwakira abantu. Abakiriya bagomba kuba bose barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Utubari tuzakomeza gufungura mu byiciro bahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19 ariko tukakira abatarenze 50% by'ubushobozi bwaho twakirira abantu. Utubari tugomba gufunga saa 2 z'ijoro. Ibi kandi bigomba kubahirizwa mu gihugu hose. Abakiriya bagomba kuba barikingije COVID-19 mu buryo bwuzuye. Ibikorwa bya siporo y'umuntu ku giti cye n'izikorerwa hanze abantu bategeranye bizakomeza. Amabwiriza arambuye yerekeranye na siporo zikorwa n'amakipe y'abakinyi babigize umwuga zatangazwa na Minisiteri ya Siporo. Ibigo bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, gyms and fitness centers bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabira siporo ikorewe muri izi nyubako cyangwa se muri izi nzu bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 24 mbere yuko bayitabira. Koga muri za piscine, swimming pools, ahakorerwa sauna na massage bizakomeza gufungura mu byiciro. Abitabiriye ibyo bikorwa bagomba kuba barakingiwe COVID-19 mu buryo bwuzuye uretse abari munsi y'imyaka 12 kandi berekanye ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 24 mbere yo kubyitabira nk'uko bikubiye mu mabwiriza ya RDB. Umubare w'abitabira ikiriyo ntugomba kurenza abantu 20 icyarimwe. Imihango yo gushyingura ntigomba kurenza abantu 50. Abitabiriye imihango bagomba kandi kugaragaza ko bipimishije COVID-19 mu gihe cy'amasaha 24. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizakomeza gufungura mu byiciro hashingiwe ku mabwiriza yatanzwe na Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 7 Mutarama 2022. Dr. Edouard Ngirente, Minisitiri w'Intebe, niwe washyize umukono kuri iri tangazo. Uburundi bwirukanye abanyarwanda bavugaga ko bari bahunze banga kwikingiza mu Rwanda. Abaturage b'Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abirubavu mu Rwanda bafite ubwoba ko ibirunga bya Nyiragongo na Nyamuragira bishobora kuruka vuba. Aya makuru hamwe n'ayandi turayarambura mu kanya gato cyane, ntimujye kure. Muri kumwe na Thomas Kamilindi. Uburundi bwirukanye abanyarwanda bahunze igihugu cyabo muri iyi minsi bavuga ko badashaka kwikingiza virusi ya corona. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabiganiriyeho na Buramatari Albert Hatungimana uyobora intara ya Kirundo, imwe mu zihana imbibi n'u Rwanda. Bajabutse umupaka badaciye ku mupaka uzwi, twarabonyemwo abanyarwanda bavuga ko badashaka urucanco, ariko turabona n'abandi bajabuka umupaka baciye mu rufunzo rw'Akanyaru, hanyuma ugasanga harimo abantu baba batashatse guca ku mupaka wa Gasenyi Nemba dusanze tuzi. Rero ubonye tubona yuko ari abantu batemera urucanco. Amakuru atangazwa bavuga kandi ko muri ko murabasubiza inyuma mu gihugu cy'u Rwanda. Murashaka kutubwira imvo zituma musubiza inyuma abantu bashaka gusaba ubuhungiro? Abo bantu basabye ubuhungiro kubera ko ku itariki 4 z'ukwezi kwa mbere 2022 naragiye ku musozi wa Nyakarama muri komine ya Bugabira kuganira nabo, dusanga abo bantu n'abantu batemera amategeko y'igihugu cy'u Burundi kuko bagendera ku myemerere y'idini, hanyuma bakongera kandi bakaba abantu batemera yuko babapima. Rero twebwe mu gihugu cy'u Burundi umuntu yinjiye arapimwa nawe yaba yaciye mu kinywabi, turamupima kugira ngo ntiyanduze abarundi. Abo rero kugeza icyo gihe baranse gupimwa, urumva baze gupimwa baca banka no gufata umuti, kandi igihugu cy'u Burundi mu kwikingira urucanco ari ukuza kwipimisha ucyumva ibimenyetso, hanyuma
iyo basanze urwaye bagaca baguha umuti unyoye umuti abarundi benshi barakira bose barakira n'ubwo mu Kirundo rero icyo kiza cyaraduteye izo ngingo z'igihugu turiko turazishyira mu ngiro abo bantu rero nabujya baciye mu rufunzo rw'akanyaru baca ahantu hatazwi kuko iyo baca hazwi bari gupimwa twaciye tubona rero yuko bafise ivyiyumviro biri kubiri n'amategeko y'u Burundi ajanye no kwikinga icyo kiza cyo bituma rero twahisemo yuko twabashikiriza u Rwanda nabugera abanyarwanda kandi binjiye binyuranije n'amategeko hanyuma kugira ngo u Rwanda rubatahuze umugambi wo kwikingira coronavirus nayo urumva binjiye bakaba banka ingingo z'igihugu cy'u Burundi bakaba kandi binjiye mu buryo butemewe n'amategeko ni byiza ko tubasubiza mu gihugu babaje bava muri iki gihe abamaze gusubizwa inyuma cyangwa abamaze kugerageza kwinjira ni bangana iki mushizemwo abo baca ku mipaka yemewe n'abaca ku mbibe zitemewe abo twabonye twaganiriye kandi banse no kwipimisha bashika 14 bamwe twabahaye intara y'amajepfo kuko niyo baje bava muri district ya Nyanza abandi twabacishije ku mupaka wa Gasenyi Nemba mu by'ukuri sukubagira ubuhungiro mugabo iki kiza ni kiza cy'isi yose isi yose yarafashe ingingo igihugu cyose cyarafashe ingingo zijanye no kwikingira coronavirus